Dobrodošli. Danas ćemo naučiti osnove mjernih jedinica za duljinu. Bez obzira koliko ste upoznati s fizikom, ovaj video bit će pravi izvor znanja za vas. Možete naučiti za samo 10 minuta i zasjati sa novim znanjima. U ovom videu objasnit ću osnove mjernih jedinica za duljinu. Mjeriti duljinu znači utvrditi koliko je puta ona veća ili manja od duljine jedinice mjerenja. Oznaka duljine je malo slovo L. Propisana mjerna jedinica za mjerenje duljine je metar. Dijeleći metar na 10 jednakih dijelova, dobit ćemo dijelove od kojih svaki predstavlja decimetar, što znači da 1 metar jednako 10 decimetara. Evo nekoliko primjera. Najprije ćemo 2 metra pretvoriti u decimetre. Ako znamo da 1 metar ima 10 decimetara, onda ćemo 2 pomnožiti s 10 i dobit ćemo da je to 20. 2 metra jednako je 20 decimetara. Decimetar je manji od metra, pa kada metre pretvaramo u decimetre, onda množimo s 10. Isti je slučaj i kod 5 metara. Kada 5 metara pretvaramo u decimetre, 5 pomnožimo sa 10 i dobijemo 50 decimetara. Kada trebamo pomnožiti 17 metara, pretvoriti 17 metara u decimetre, 17 puta 10 je 170, pa 17 metara jednako 170 decimetara. Ukoliko vam se video svidio i nešto ste naučili, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i stisnuti zvonce za još ovakvih videa.